Vanaand 'n netwerk ingrypende aankondigings deur president de Klerk lui 'n nuwe politieke tydvak in. Die dramatiese aankondigings word deur die meeste politieke leiers verwelkom, maar word uit regse oorde verwerp. Wêreldleiers reageer positief op die politieke ontwikkelings in Suid-Afrika. En aan die ekonomiese front reageer die beurs onmiddellik op die regering se planne vir 'n nuwe Suid-Afrika. Goeienaand. Netwerk word vanaand grootliks gewy aan die belangwekkende toespraak van die staatspresident met die opening van die parlement in Kaapstad vanoggend. Goeienaand. 'n Toespraak wat sonder twyfel in die geskiedenis sal staan as 'n waterskeiding in die Suid-Afrikaanse politieke ontwikkelingsproses, is vandag deur die staatspresident, meneer F.W. de Klerk, met die opening van verjaar se parlementsitting gelewer. Die toespraak is wêreldwyd en, met die uitsondering van regse politieke groepe, landwyd verwelkom. President de Klerk se aankondigings het ingesluit die opheffing van die verbod op die ANC, die PAC en die Suid-Afrikaanse Kommuniste Party, die toelating van die terugkeer van uitgewekenes, die vrylating van alle gevangenes wat weens hulle lidmaatskap van beperkte organisasies in aanhouding is, die opheffing van die beperkings op 33 binnelandse organisasies van COSATU tot met die blanke bevrydingsbeweging, die feitelike geheel afskaffing van die noodtoestand insluitend die beperkings op die media, die opheffing van beperkings op 374 mense en die versekering dat meneer Nelson Mandela so spoedig moontlik vrygelaat sal word. Hierdie verslag deur ons politieke korrespondent Clarence Kuyter. Om die staatspresident se toespraak op te som, haal ek graag 'n kabinetslid aan tydens 'n media-toeligting vanoggend. Hy het gesê, toe die son gister gesak het min mense kon glo dat die son die laaste keer oor ou Suid-Afrika gesak het. Die stelling is kort daarna bewaarheid in 'n toespraak deur meneer de Klerk, wat met die uitsondering van die konservatiewe party allerweë as uiters belangwekkend en verrykend in omvang bestempel word. Toe meneer de Klerk die aankondiging van die dag gedoen het, was daar 'n verdwaasde stilte, voordat die KP terstond daarop gereageer het. Nadat die speaker die huis tot orde gemaan het meneer de Klerk voortgegaan. I repeat, the steps that have been decided are the following. The prohibition of the African National Congress, the Pan-Africanist Congress, the South African Communist Party and a number of subsidiary organizations is being rescinded. People serving prison sentences merely because they were members of one of these organizations or because they committed another offense which was merely an offense because a prohibition of one of the organizations was in force will be identified and released. Prisoners who have been sentenced for other offences such as murder, terrorism and arson are not affected by this. The media emergency regulations as well as the education emergency regulations are being abolished in their entirety. The security emergency regulations will be amended to still make provision for effective control over visual material pertaining to scenes of unrest. Meneer de Klerk het ook gesê dat die beperkings ingevolge die noodmaatreëls wat op 33 organisasies van krag was opgehef word. Dit sluit in die National Education Crisis Committee, die South African National Students Congress, die United Democratic Front, COSATU en die blanke bevrydingsbeweging van Suid-Afrika. Ander verrykende aankondigings deur meneer de Klerk behels die skrapping van voorwaardes wat vroeër op die vrylating van 374 persone geplaas is ingevolge veiligheidsnoodregulasies, asook die skrapping van die regulasies wat daarvoor voorsiening gemaak het, en die inkorting van die tydperk van aanhouding ingevolge die noodmaatreëls tot 6 maande. These decisions by the Cabinet are in accordance with the government's declared intention to normalize the political process in South Africa without jeopardizing the maintenance of the good order. They were preceded by thorough and unanimous advice by a group of officials which included members of the security community. Implementation will be immediate, and where necessary, notices will appear in the Government Gazette from tomorrow. Meneer de Klerk het gesê, die opheffing van die genoemde organisasies beteken allermins die goedkeuring of kondonering van terreur of geweldsmisdade wat onder hulle vaandel gepleeg is of gepleeg word. Terselfdertyd wil ek beklemtoon
dat die handhawing van wet en orde nie in gedrang durf kom nie. Die regering sal sy plig in hierdie verband nie versaak nie. Geweld uit watter oord ook al sal met alle mag bestry word. Vreedsame protes mag nie die afspringplek vir wetteloosheid, geweld en intimidasie word nie. Geen demokratiese land kan dit duld nie. Sterk klem sal ook geplaas word op nog meer effektiewe regs- en wetstoepassing. Behoorlike voorsiening van mannekrag en middele aan die polisie en almal wat by regstoepassing gemoeid is, sal verseker word. Meneer De Klerk het gesê, die agenda is nou oop vir onderhandeling en dat die oorkoepelende doelwitte waarna almal streef aanvaarbaar behoort te wees vir alle gematigde Suid-Afrikaners. Die staatspresident het gesê dat meneer Nelson Mandela 'n belangrike rol in die onderhandelingsproses kan speel. The government has noted that he has declared himself to be willing to make a constructive contribution to the peaceful political process in South Africa. I wish to put it plainly that the government has taken a firm decision to release Mr. Mandela unconditionally. I am serious about bringing this matter to finality without delay. The government will take a decision soon on the date of his release. Unfortunately, a further short passage of time is unavoidable. Oor die ekonomie het meneer De Klerk die klem duidelik laat val op die herstel daarvan. Die middel tot die doel is die inkorting van staatsuitgawes. In respect of government expenditure, the budget for the current financial year will be the most accurate in many years. The financial figures will show that government expenditure is thoroughly under control, that our normal financing program has not exerted any significant upward pressure on rates of interest, and that we will close the year with a surplus even without taking the income from the privatization of ISCO into account. 'n Verdere belangwekkende aankondiging is dat die doodstraf hangende ondersoek opgeskort word. Meneer De Klerk het die breë beginsels vir 'n uiteindelike besluitneming oor die doodstraf uiteengesit. Dat hervorming op hierdie gebied aangewese is. Dat die doodstraf as 'n vonnisopsie tot uiterste gevalle beperk moet word en wel deur die regterlike diskresie by vonnisoplegging te verruim. En dat 'n outomatiese reg van appel aan ter dood veroordeeldes verleen word. Hierdie voorstelle vereis dat alle persone wat tans in afwagting van teregstelling is, die voordeel sal geniet van die voorgestelde nuwe benadering. Alle teregstellings word derhalwe opgeskort en geen teregstelling sal uitgevoer word totdat die parlement finaal oor die nuwe voorstelle besluit het nie. President De Klerk ag duidelik hervorming en vryheid oor die hele spektrum van die Suid-Afrikaanse maatskappy van die hoogste belang, ten einde 'n geheel nuwe grondwetlike bedeling deur onderhandeling op 'n oop agenda grondslag teweeg te bring. Sy grondwetlike doelwitte is uitgespel. Among other things, those aims include a new democratic constitution, universal franchise, no domination, equality before an independent judiciary, the protection of minorities as well as of individual rights, freedom of religion, a sound economy based on proven economic principles and private enterprise, dynamic programs directed at better education, health services, housing and social conditions for all. Nie alleen is die agenda vir onderhandeling oop nie, maar die tyd is ook reg en die deur is oop. The time for talking has arrived, and whoever still makes excuses does not really wish to talk. Therefore, I repeat my invitation with greater conviction than ever. Walk through the open door. Take your place at the negotiating table together with the government and other leaders who have important power bases inside and outside of Parliament. Henceforth, everybody's political points of view will be tested against their realism, their workability, and their fairness. The time for negotiation has arrived.
Hierna 'n netwerk oorweldigend positiewe reaksie op president de Klerk se aankondigings. Meneer de Klerk het aankondigings gemaak waarna hy hoegenaamd nie in die algemene verkiesing verwys het nie. En hierdie aankondigings is so drasties dat ons dink hy het nie 'n mandaat daarvoor nie en ons dink hy skuld die land minstens 'n algemene verkiesing en ons daag om 'n algemene verkiesing nou uit te roep. As die proses waarop ons nou, waarmee ons nou begin het, deurgevolg word, het ek werklik meer hoop vir Suid-Afrika vandag as wat ek die afgelope 40 jaar gehad That het. approach of contact rather than isolation is now paying off and will be helpful to all of the people of South Africa and to the frontline states. It is clear that there is no pretext now for black leaders not to come forward to negotiate, but it's a big but. As long as there is the kind of violence that we experience in this region between ANC, UDF, COSATU Alliance and Inkatha, clearly we will not be able to get negotiations off the ground. Jy weet, ek het 8 Toyota Hilux bakkies en elkeen loop gemiddeld 250.000 kilometer, jaar na jaar. My een bakkie het al oor die 615.000 kilometer op. En hy lewer goedere nog altyd betyds af. Maar 'n besigheid is nie net beplanning nie, dis vertroue. En ek kan maar net dankie sê vir al my staatmakers. Alles loop reg, altyd reg. Toyota.